Bofunga mina suala panusi wanawashe si wandu indi swafi anonyenyingani mjuonindro rahane kiemba na kaza ya comportement si wandu indi swafi ngamwi juono rahane kiemba ino na kaza ngabu wanawashe tumeni hamba kasiyatu na ariyat wavaya shazengo wavaya ngo hama kwa javaya ukango tsone forumu yahe uonwe zilondani mtombaga zohuja ezamaizo watumama watovaya be verite kwa vaya ukazengo yavaya ngo tsone hama kwa javaya mtombaga kasiyat havaya yenguonwa mavaya yesu na mauri havaya be verite ariyat yekweli yeka javaya ukahaji sasanya ngo tsone forumu sheifuba unoye mba unole dingo unole dingoni une ngo tsone hama kwa javaya nguo za rido ewa ngabu nguo za rido ipasula ranzima na tabanja urido kango ndawo yodobu haja balamba fa balatemba jipo ila kwa na ustahamili ya jipo ila ikeka normal mpakarni tena na ila jipo ya kami yardiwa paswe babitse umuhima tsone soka havano kadava ewa ade namna ngabunguo za mustik wallahi ngabunguo za mustik ula uzingara maundi ili ya robe de maundi ngojona havaye de maundi wayo ngotsone maundi uya lingo ya usamaudi maundi ikahumono nzia nengo uyo ngotsona yezilohonda ni pia kanguwe usamaudi maundi uwono modi maundi wanashe wawekangwe ndawo wodo jihonyowezi ungo yo hadithi lo harme muslim rawahu muslim mtume hamba wanashe wawekangwe ndawo wodo mailat wodo vereha wodo budeha we budizeha buldezireha wo budeha wa buldizireha wa budeha wa buldizireha mailat hainde jawaremeja eboche yaremeja inuija hunu wamduja hunu gwendo bo eboche bahanu mria jofanya 2008 wofanya une heure d'etat ila noti bomze wenda ha noti na jonglage noti ngawekawo wujibera hata eka kwa twangaliwa wodo jangalia wo hata ngabwa kure joma la honodo juzis misila nafa yake tu ni balike tinjema ewa yoko eliyo ni mwambioni sepa bofu yonga mzijuondo banonyenyingani mjuonindro rahane kiemba na kaza ya comportement ngamwi juono rahane kiemba ino na kaza ngawekawo eka kwa jangaliwa ya ritmu wakahenda ne formu ure joma la hodi wado jila humu wado juzisa bisabala yongo nafa ya ino ketinjema hau eurende ikabatoka mbamria nangali balangu twanzangaliwa ngabjowa para madame witwit au kaizongo zotoka witi hunu hezi wa witi otoka madame witwit honait ngoni kulo mkate wenzao kamreni la honi mwandu na lo mkate enzai kwanza unikandomiona idi wanasha wantu iyo haramu lawadi sawa semu nikanasha wandu mihono mronge marsai balangu tozunguliange paringe daubini bala yabo tama mjoni mwana idi ya wala katonzale mikateba shangu twanza tundo tutolo hula na nasha hula na wazaza wanda wanikomona kutani komona idi ni profiteze ndap wala kwanza tani komona idi kuhansi kungarjula nao ngarambula nao ze strategy mhadaya sio ngarjula nao ze strategy mhadaya sio surtunde zaidi hai sidi mno profite wana watu mwanikemi watu na fundi na ataboni honao yerohonge horao zide suaya zido mwili hao zido mwili wa hao